What's up everyone? Welcome to another class. In this video we're looking at a text. It's called I Have a Dream. It's about a great fighter for human rights for black people. His name is Martin Luther King and it's going to be about him. Саламатсыздар бу. Дагы бир сабакка кош келипсиздер. Бул текстти биз I Have a Dream деген текстке карайбыз. Бул текст Мартин Лютер Кинг деген бир ушул Америкадагы кара адамдардын укуктарын коргоочу болгон экен. Okay, let's begin. So this is his famous speech. Okay, this is his famous speech. Бул анын эң белгилүү бир айткан сөзү да. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Менин бир кыялым бар. Менин 4 балам бир күнү ушундай өлкөдө жашайт, ушундай улуттун арасында жашайт. Терисинин өңүнөн сындалбаган, бирок мүнөзүнүн мазмуну менен сындалган өлкөдө жашайт деген кыялым бар деп айткан экен да. Бул эмнеге себебин азыр карап көрөбүз. The third Monday of January each year is a national holiday in the USA. It is called Martin Luther King Day. Martin Luther King was born in 1929 in Georgia in the south of the USA. His father was a priest, and Martin studied at college and also got a job as a priest in Alabama. At that time, black and white people in the USA were not equal. For example, in Alabama, a black person had to stand up on a bus if a white person wanted to sit down. One day, a brave black woman called Rosa Parks refused to do this. Parks and King decided to work together to change the law. In the end, they won, and in 1956, Alabama changed the law. King continued to fight for the rights of black Americans. He made some famous speeches, won the Nobel Peace Prize in 1964, and was a hero for millions of Americans. But some white people hated him. On 3rd of April 1968, he made a speech to a big crowd in Memphis, Tennessee. He talked about his enemies and his own death. The next day, James Earl Ray shot Martin Luther King. King had 4 children, 2 boys and 2 girls. They all decided to continue his work and to fight for the rights of black Americans. Now let's read it one more time. I have a dream. I have a dream. Menин kıyalım var. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Менин кыялым бар, менин 4 балам бир күнү терисинин өңүнөн эмес, мүнөзүнүн мазмуну менен сындалган улуттун арасында ушундай өлкөдө жашайт деген кыялым бар. Okay? The third Monday of January each year is a national holiday in the USA. It is called Martin Luther King Day. Америкада ар жылдын январ айындагы 3-чү дүйшөмбү күнү улуттук майрам. Ал Мартин Лютер Кинг күнү деп аталат. Martin Luther King was born in 1929 in Georgia in the south of the USA. Martin Luther King 1929-жылы Американын түштүгүндөгү Джорджия штатында туулган. His father was a priest, and Martin studied at college and also got a job as a priest in Alabama. Атасы чиркөөдө иштечкен, чиркөөдө кызматкер болуп,
жана Мартин колледжде окуп, ал дагы атасы сыяктуу Алабамада чиркөө кызматкери болуп иштептир. At that time, black and white people in the USA were not equal. Ал вакытта кара жана ак адамдар Америкада бирдей эмес эле, бирдей укукка ээ эмес эле. For example, in Alabama, a black person had to stand up on a bus if a white person wanted to sit down. Мисал үчүн Алабамада кара киши эгер ак киши автобуста отургусу келсе, туруш керек эле. Ордун бошотуш керек эле. Кара адам. One day, a brave black woman called Rosa Parks refused to do this. Bir günü жүрөк bir кара аял, Rosa Parks деген, муну аткаргандан баш тартты. Refused. Аткарбайм деди. Parks and King decided to work together to change the law. Ал аял Parks жана King мыйзамды өзгөртүүгө бирге иштейбиз деп чечишти. Decided чечишти. Work together бирге иштөө. Change өзгөртүү, law мыйзам. In the end, they won, and in 1956, Alabama changed the law. Аягында алар утурушту жана 56-жылы Алабама мыйзамды өзгөрттү. King continued to fight for the rights of black Americans. King кара америкалыктардын укуктарына күрөшүүнү улантты. Continued улантты. He made some famous speeches, won the Nobel Peace Prize in 1964, and was a hero for millions of Americans. Ал белгилүү бир сөздөрдү айтып, 64-жылы Нобель тынчтык белегин утуп алган жана миллиондогон америкалыктарга бир герой болчу экен. But some white people hated him. Бирок кээ бир ак адамдар аны жек көрчү. On April 3rd, 1968, he made a speech to a big crowd in Memphis, Tennessee. 68-жылдын 3-апрелинде ал Memphis деген Tennessee штатындагы Memphis шаарында чоң бир көп бир адамга, элге, калкка сөз айткан болчу. Ошол жерде сөз сүйлөгөн болчу. He made a speech. Жасады, speech сөз да, reach. He talked about his enemies and his own death. Ал өзүнүн душмандары жана өзүнүн өлүмү жөнүндө сөз кылган. The next day, James Earl Ray shot Martin Luther King. Кийинки күнү, андан эртеси, James Earl Ray Martin Luther King'ди атты. Shot. Бул туура эмес этиш. Өзгөрбөйт. Shot. King had 4 children. 2 boys and 2 girls. King'din 4 баласы бар эле. Had. Өткөн чакта туура эмес этиш. 2 бала жана 2 кыз. They all decided to continue his work and to fight for the rights of black Americans. Алар баары
анын жумушун улантууну чечишти, decided, жана кара америкалыктардын укугуна күрөшүүнү. Okay? Now, let's do this exercise together. Эми бул өнүгүүнү бирге кылып көрөлүчү. Are these sentences true or false? Are these sentences true or false? Correct the false sentences. Бул сүйлөмдөр чынбы, жалганбы? Эгер чынбы же туура эмеспи? Correct the false sentences. Туура эмес сүйлөмдөрдү оңдогула. Чын эмес сүйлөмдөрдү. Martin Luther King Day is a British national holiday. Martin Luther King Day is a British national holiday. No, it's not. It's an American national holiday because the story takes place in America, right? Бул Америка улуттук байрамы, да? Бул окуялар Америкада болгон. So it's not British national holiday. 2. Martin Luther King was born in Alabama. No, he was born in Georgia, but he worked in Alabama probably, right? King and his father did the same job. Same job. King and his father did the same job. Yes, King and his father did the same job. They were all priests, okay? King went to college. Yes, he did. Rosa Parks and King wanted the same thing. Same thing. Birlenesen. Rosa Parks and King birlenesen college. So, yes, they wanted the same thing. They wanted freedom for black people. They wanted black people's rights. They wanted to fight for black people's rights, right? Алар кара адамдардын укуктарын коргоону каалашкан. 6. King and Parks weren't successful. No, they were successful. This sentence is false. Бул сүйлөм туура эмес. They were successful, okay? King and Parks were successful. As you remember, Rosa Parks said, no, I'm not going to stand up for you, for the white person, right? 7. King won the Nobel Peace Prize in 1968. If you look at the text closely, it's not 1968. It's 1964. Only 2 of King's children continued King's work. No, I think all of them continued his work after his death. Okay? If you're interested in Martin Luther King, you can do your further research and you can read stuff about him.